namanya apa? Di sini? Kalau Mbak Mawar coba berdiri di jangan aku. Makanya kecil. Ada ke tengah. Gua pakai. Nanti semuanya tanyain. Gua di mana gua? Ya, mana ya? Ini ditulis pakai huruf aksaranya, terus nanti saya suruh maju satu.
Sore sugeng sonten yen bengi sugeng dalu diparingi matur suwun ditimbali matur dalem nek lewat derek rangkung nek salah nyuwun pangapunten. Lalu tepuk tangan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.